Ciluk. Gah. Enak banget dah kalau di mari dah ngiatin anak-anak daripada main burung. Daripada main burung biara konget kan no. Noh lagi pada main burung noh. Bocah-bocah lagi pada main burung, mana indah banget sore-sore emang. Mau tengah hari bolong mah buset deh lah, mukanya bisa hitam kayak Bang Joy. Iya pokoknya paling enak dah kalau di sini mengadem no lihat no. No, kalau burung no banyak banget no, burung apa aja ada, man burung darah semua ini, burung apa kalau kata kita mau burung merpati, ini burung-burung keren dah pokoknya. Dilepas di sana pulang lagi dia ke rumahnya. Pokoknya mah yang penting mah kita daglok bareng aja ya bersama burung. Au!